poin ni kami nong snoring elaka nong kle ida poin ni hadin wada yoi kane notice public hearing wada issue da state pollution yang government Meghalaya di hadin wada yoi ka ti iyo kanya dito ongo wiman ka tailum serman halor jengtip ongki boy melumala tenan tip ile ti ia majing mentip iki to hatelum serman boni thoi hok yang ino snoring mura ni te dau iyo kanya di Temlumala amad ong si kurang bau dari pelam peden darap mencei dengan kau biang bu jingkili sawi ni benta yang atene wathok che bahas state pollution leni department of health yang bentalang atau notice wada thoi to iki am tu thoi snong lum serman ni ba ia ada jingtip ong hapo elaka nok le ong ino snong irjo yo ka te snong lum serman jingtip ong ito lum serman to du nong tho rep tho yang ibru bila am hate to adap du iklo scan stage ite so wile ate blok ba agent clip ate blok don't know me ate blok ayat sna ate blok hawa ongi hapo lum serman ate blok ne so wile ate blok sedang ada do sedok seno kut iram jing tv sedang sa the north seno si east seno south seno west seno di belanya tu klaim seno tu dan jing notice public hearing yang state pollution leni department of health wah notice itu dibenta wa timo sun hate po area wa mh po elakanong kle ate snong lum serman wong ngun josnyoy ipoi ni to ongi dajing iong kiam ni to penpoi charging penkulmar yang imlang salang hapo yung pailang iwa chong hata hapo nong kle area igerpai na sarkar bichim kia ya na issue yung iwm ni ha po elakanong kle penbaj ka deptewan pen ka hearing skmat penbaj swai ka hapo ni yam dong di krurang ba yung iwa nong snong prasong snongi penbaj ka chwa roi chai depte to hoiles skmat bite he kedia kerpat yu disile da dep ong tu to ul dep kori da dep panira video to ong le state pollution hara da duite he kedia te respond